Maka supramani proses mushroom farming ni bagai tini orang nanya pajak yang sini agri expert tunggu borong kenang pejus teorma sutar murah kami pagi tinale ne bahai ke mushroom farming kelai bahai ke mushroom farming ni ceng kadang kah pela kino yagrok clean kimat tonai yagrok bebak ko o paper ok tangna sakang yak mas sunai pu yak sui pai clean kese ang proses sakar ma tangnai company okay o je sakap no omo first boil mak khainai boil khlai pai semi dry mak khainai semi dry han shibur pusim okay mushroom buslei maki mushroom seeds kanat lang phuno gana mo totally mushroom seeds na di bahai busa maslam ni sanamani po will divide into jeng kai break lanya apa naja mono kai break divide mak khainai mono kai break divide mak khainai po kai break divide mak khainai saman khaino mo double ni bara income jadi nung je tin busle mana ke bin thani contact mak khane borong ganang yang sining agri expert pijus development thani bakke beke sipajola samong khai tongo ati sanai tolani description on ro phone number manai apa pas malah okay video bisa sesegi 4 to 5 cm per pot mo tamo perhatian cakap semua pore hah ya kong go sayangnya selesai itu yang proses kana cari tong ini mana tahu nggak asik belegan abu ya ta ini kan kamu tuh kita saja itu 15-20 दिन apro pengen kurang aja pura keseng enggak apro keseng rawi di mana kata keseng rawi ampore tei spray mak khasine po apro pengen jadi keran enggaknya eko halawan itu kan spray mana keran ke salwan nih spray kita kayak apa tuh banyak just sprinkle chemical spray mak khane tei keseng 15 दिन पर mak khulungnai sakap for sama pore tabuk o step ote sha busle chatpinai busle sari pai takte sha sakabli tongpiro belai tibang ke tola phoplai re mano diba nara hangke teo sakogo o sakap ni slai phono nara phan bi mano kita main yang kena apa teman तो लास्ट फाइनल बस सर का तो फाइनल बस लेंगे केसारा बरो फाइनल बस लेंगे केसारा बरो रो
Ini darah ni apa ke? Muka Dapat apa? Adik mama pernah.